zoro mo la ti shab doni kwabo dama ku to bin yakwam ka ke doni a can wel ga na ma yun pa to yara na kwar doni wula nyama ban be fa wona ka para ya ala yi vola pa ko vanu ku ko ka yina be nyama ya no ku kuna ni ku ko pa kurte to man ko lamba ni ranga dunya ngo ko lamba na ba te guruma ama ka yo banya la ya loko. Alright, it's another beautiful day. Katiala nang katar kanang saha. Kandumana yala chetin ya via mina la faisantity. Katiala la matijin jimo zone. Netizan fan dembenti sambana nang kedi. Tokono ngutulu se ka pandumana onu titala fe mun ya blishalma. Yulu bona abu moaz ka famle mi ma abu farid. Jimo kat piwil bole inside Tamale. Zumo mitia nang katare kanan saha domi tiga handu bore warai yabe akena dundon wane katizan fan demben zantinya kedi Mohamed Abdullah kaso kamle miu Ahmed antitable bro side benir ba maza so pala samba to dumo pune sahel kambita masaha benyala ban karna katizan jima antria zumo mitianan katar kaga handu bore ba ka kana so inshallah to born to Yulia water crisis in Tamale I really tinang no kom wahala pam bulita halakati amal muakara karbeti tamal motung banni katian nang no kom wahala. Is it that Ghana Water Company nama banam batum ne butuma ven yaranga kalala ma bien benin kusa ka worete because mama nyar Muhammad kan yi ko shangarin bere pune sashe kami de zoe ka fandema ka fanshel ne to pa 1 month be 2 months ka pipe be floira kalala ma nyi yel muxal pam te tamramo de zo ka te gahnu bola ba yaba chana ka te zamne zanti samban nem kedi inshallah kan kusura ya be logla kam ka yunda in subscribe to the channel ma GAIDA-COM TV they and check out in more views can you more likes channel ba marhabi channel pamba yi marhabi to check an kana Ahmed mina zasa nyara ban biani kan nyara ban sha'adin bi titama mafuni da zo pamka ko panya ban sha'o da malti the pipe din to pa 1 month 2 months ka bayira timi kuto boaso bole che kala la ma ka DM bien ka ten gwar water bio to po kam pilege to na po hapo ka po he to wumna basa saban be samban program intelligent ma pambe intelligent ma pa zonda la feli be satmo kan ko no donc on qui gahnu boy on a tout kana peut tab son ka programme ka chanven ya de son pas bon akana tu la ya to ashere non tituere na pam wel halal zon ka ban ya tawshe akana tu le tamala ban ya ba shashe mbe tamala be gana be dune ya so ba karbutu ne tana on don fa wala don ya ne kombo Lutu to no fa wale kom nyete ni kati ni sallam kati jiya wala kom nyeti and akana tu koma ka wele kati nyolle be ka wele kati malle kurta bukata muama na wono sulu kana doya ka gana be ka gwamnati be ka sansanin be ban suru fukumse ki kana ti ne yen ba yen no sham ka koma partner te yense ka no to biya yan kamale kura bukata so lama zo tin warbiya biya kimaru ne mashinama dala fi zo kama yuwar tumtum no bayan biran na tumna ma ka koma part tonko la yuwa ma tiwara koma mi bakanna so aka na tiwule boy ta ka bakanna ayewo bo wanya makaman kaman ne shiyo nyala contractor neno nyawo contractor ma plumber nyawo kam under construction nyar kaman tuma wana chesha tuma nan pam
Baga to really, Achang Ghana Water Company. Nirbu dir pam kaman ka kunya. Ba mo bar nyek pam mama. Biaga ni ka nyek so yer de yetwa. The urtum kaman bam tumlama, be bam biaran nama. Ba ka saluma no kum na shalwana. Ba mun nyere tin yere yetwa shama. Nya video shele ka pa so yera. No kom zo ba bla perdo ne. Anya wo. Kom kane be kom zo la fa ma nguna. Ala ni do bo be ni wana bor pa ko ba la fa ma ka jina ko no ko kwa ma so ayewo katama pam bam bi rutune ntune bana yunu ka ko ma kanna mu'amala do mu'amala nara hal da mun dir ha ko ma mun dun hal karta sana she bi wala ba kartum barna ama ba wotu daga to yuna karba kanna min be kumbo several times ka ba par pompi ka be na ba ku jele Kumumuna so acham bu kwatu ma pipe yiro. Bichi ko parba pipe de mala reason. Yes. Kapasa sate. Kana par kapara ma pipes. Anye wo. Kola ni ma polo ka ko ma be iguto zan na hanti. Mbaza na be yam ka yin rum pa mara ma. Ka to ase sai kan yuara. So tin to ase kan yuara ma. Ka buzu ka ko ma bukanna. Anye wo. Koma ne bukan nama mai soyin mbasa yina nti yela na ba no koma bukan na mini yela ma rutuna gbasa gargama nti kan ban bashar ci karbu kan na be yel musul shedin na biyan babale karbu kan na ma ama busham ka ti ku yina yal ka chan nti buhay mun be fu kum si shebe mun tuno chakar kana ma aku pa mun o yela ma machines ka pa mun ko ya machines machines ma da maname bere bien mo ko hada ki dere laare wo ya ki be dabe wo ya ki be manale kaje ka sa kam ti ko be ko kwano be ko ma yel musli ko malta machines so ba da fa da kadama ne isro yi zurmu vore pipe na ma yirmun to ko bien ka du kam shawa ka debe be mita pure so la ma zo ne yunu kama ban ya lagra ama ban ya lagra because of la zubu shama dem biama nes be samnan garba lagra ya akana tulu kom e to de mutuna zan kom yusabo be kom zan ku bukata na zan na mun malakur bukata ba ta ya kuma kamar lati mun naso ba kuma nguna na wani zan koma tutu kace karin yete anyewo tramala mu akar doya ka so kam za sa lusra ka mina ka kuma yama mu alka yancha kin no ta kana ti chata baya ni mu ko ma nguna ti yim di yare yin ta ko shel da jelgar mu ko ma kayan ton part na ta yinse anyewo plomba nyama masatra no illegal yama kama ka gba kom dan mutuna do social bale anyewo mbasatale ama bishashal yitahle kalama no koma rutum ne bayina tan wala mbalagale wala ka imbe nye kom mu gole ka ka titrama wata biya bozo kan warma anyewo so yi yulin warin ma zasa mbasa be yurma ka tiyele ya dinin kan bi yusul kom ka yuwar da zunguna da tulum babbo social ne ndo yusul kom ma anyewo en pumpon be so be yelama be shakka bisa sa kula hen no shi politics anyewo pumpon halaka be zambe shashe ka shukuru be hanka ya pule ka shukuru be guce shukuru ka be yero ya anje shukuru ma shanye politician tabla ma buso kare nyela sa de cheka to how to put anyewo na jam politician tabla ma na la shukuru ma ka yero tejia en tamala share but the courses ka course ya ka za na la kentu na tumda tuma mal tuma ma bansam ma o be kwa chan office man aka politician anyewo politics ma be ka bazan no ya import tuma ma so ne ma tuma ma bansam be ne to manage machines ma ka ko ma par selo ma do ko ma
Sakabo niveau shabambe tumbo nzanang office so le tunu ber moderator le sham disa den ka ban nang ka de ban veya ayo buso ka ko ma doya ka ba kanna wa ba nang ne ko ma ne a chan chemicals ka ko nang ko ma ne machine shanga de yan va ko ma na ti yesama ayo de mo chemical man kunyele ne pam ma dan ma misal nye machines ma so I will bozo chemicals on kan be machine man kane ayewo machine man kan ma banam ki zan le pa ne pam ma do me kom de to ne bia kaman ka kom ka kaman under normal circumstance de to ne kom kan bien yanga kan mette pa de ba ta kan ka social be ka kom kan yanga ne donc quoi de tout barna ay changla fo chele kaman te mal ya be fara mal yi shega ta hayan ka fa sura kana ta hayu kayan mar target ko be omra bo ma ko ye to a te fanwane kan yelo kaman tan kina nguna ba ko kwarta ko mu za da ba ta mun ye ma na halkin mo bir ku yoro ko ma da hangan ba non da pa the target no la 2-3 years ni ma hay danga o ngukule jeti nyebon parga pipe jakam show change to ko ma na to so no we tana nya fo share kam ma pipe on be du share ma anke alama wo mo shawa biene banjira biene o mi ye o ye ndawre banjira show to ko no bucket not to flash kala man de tule ayo so chekam boa sa la cheplo bom par compagnie yedna ma is it da bemba bana biyan check up pipes ma ko fluid sa kam into check up ma short be an yel kama machines motita chemical shaba use no ko ma then kan be yala ga ko ma ko supply to the supply to akana to yule kilbu machines ma nuto ene machines ma basarate be basarate ba tuma ma tumbashi ayebo machine shell din da tunurin vacuum titama zama mpa shell da galsi para diya ba sanu to tama zakum ayewo so la ma zo ba pulime tama fon ya kaza tin ku notice le kaman fon ya kaza nin banguna biyan tiba kom babtirman kom from alaba halna sabr alaba alamisha sabr dawata kabakbarba katta fama ya kan sanuma ala abish asibr ma halana laba fama ya kan laka ba mix le ka pumpo de chamo ta pasa hashe fonna ma zasa ayebo fonna ma zasa ka de ba ko ma pule za fon shel ban yakom fon shel ban da pergani yakom da ba ta kama bon yakom da ba ta ma bisa so ban yakom bo ta halana ay problem ma so akana ti wule de tout le monde kama bamba de retourner to ko ma kan na ma de tout ni yina ti yelti ya ami puni ya ka zan gbobte ayebo te seloma te mala ti yen no sham dinya gwamnati ce karba kanna te mala ti yen no sham karpa gwamnati dinya la yina yer mo ko bu wumda seloma ite yina pa yezo ti yer ayebo lam tab yele gwamnati ma no Chekanso brosai ka hagme luku yerma koma wuni karzo kata ya da fitina pam karbe yirvien yeranga ama sha'ar da kunye biyan yeta min mashina ba sarba be ken kasma nkane vien yeranga din sha'ar ba party ka boje ka sha'ar ka kom ku yila halakat mamanta bla bwa abago no manya asum you see tuleni yare to ashare pulenya lack of plan in government institutions didn't chat no the kom wahala to Tamale agaya to government no ma so ka plan come on what we gonna ko diro so to say lem nyama mba soaram political background ama lem min wabguza abe nyabo so ko kana no to yet the elections yetwa onti when no sham
ka yarta kama ya 20 ahead of plans shil ummala ntirti tingban ma bayan dwelta nyanga kanna da kane dana nyeta problem ma so to gwamnati nan ba song da ta zankana to kwamye to apune kama na ku jiyan ka ba ta masole na biyan chama kan manage northern region kwamye to I can assure you that northern region tabli en yar ko pa to good come on I later northern region saha tan yurla dalon kom bozo tan yur dalon kom ma mu alama kom ma ka tan yurma bo sabala mu alakare yeji ka mu ale ka bozo ka to ko to zan process tan da zan process dalon kom ma process yeji ka process dalon can serve the purposes. Very simple. Don't be young. Weta wes da mala muale. Brana to process weta wes mualema. Ka kwama ka te reserve. Okay, tamale. Weta wes de mualongo. Den dwe ngoma. De kabukata. De zotiam process le me. Kan nan tanka nam tele. Ka reserve tamale part shale wune. You understand? Blipsela mala mu'alama ka use because ko green nyere. Banto lab ya blipsela mu'alama. Kam me tanka nam za blipsela. La process blipsela mu'alakom. Kana several tamal part share wune. More special la on the target ya alama. That is it. Yeji mu'alama na doyema. Tanto la process le. Nang tanka nan tile kaman dalang dan ma na beshama. Can serve northern region part shall cook bao. You understand? Sabaya mu'almana drama double yura. These are what our politicians should come and do. Come up with your at times the venom. But yeah, you both come in politicians so yes and chant to buy to I Dr. Mahmoud Baumera for Miss Yendi. One day, yeah, man, they pull up and processor come at the end. Ko bula ko chanta kato so ni mane bula ko katla ko maso karabe be chetam pole akunye ka ku design ngumba block ko le zayinga so kare ko mai to akaben kare na yebe be swel ka yumanara wobo mama lambia na balle bata be swel. You understand? So the morning ma the politicians ma yere ko enzo betuma na kama ba ma the one la program she nda to pon yelle Bedala na ba mamma so ka tezo anye weta wes mu alwa dan to lable mu alen yal kar kubukata titi den do ni ma no dan kabukata. You understand? Betela mu alma do ni man hal betel na mu onda to mu yagwa na be da ayen be ngarla maka ko halati ni ba ka ba mi which kar nye kosole because the hindrere the development of thank you area ma. You understand? Moale doni mane de kabukata lala mo angoma kabno to kubsane tamal tampunu mo bon to kulab yale bozuka la ben bobo de pepos nyala bo amade lankan baba lati ya de pepos bo kwale nkuru afo no de glan ye den kan baba lati ya de fundamentals ne shere de dalet nam nra anye shangambala so birian sonte très bien malako jema bar ko an bala mu adaba ta daba na atama tan pune labre vampelle kar server to kom ka tablan yer ko pa yeto akai tablan yer dalan yeto shan sa bien be sa kan ka tama kom. You understand? But if you are going to say this I am ka social lo shepulo ka ene atur la politicians which ka benno na dan tun da benno she tama ya ba sa na tama ta ko pa. You understand? Abanya tiyar soala bondan danya Allah re asbrma daimane mi so jila pa ka pa matana mbwa ya ne zida ne gana wata company ne dagban ba kaya da nebe musulmin kaya da fune kan bo ya wula ko ne Christmas time na ha ko pa yi ku mi ka wula ne Christmas time ba yula pompi ne anewo na ma ne tinye short time never been treated yet. Anasala, can you ya yet to mama so come be a pool.
ya halbo offices ma shawa dagban ban yawa but the issue is onye dagban ka shi office ma bonda ko kana fred notin ya ban yoro kon ma sha bonda ko gulfonda ma ne no investigating inside ma wula ka ba yori pompi ne ma ito nyar kon ma kai ban yar la boleche kai ban yar le. These are the things that people they said ban your officers man tunda batunda but when I cannot touch your office at least one day ko kon lorin twana changle nte bo changle ne ma zala fa wona ka be o ambe fa wona zo yu mala ko yele ka bo ka ikomi to awula ka rechena wula ka ba yori ya ka wula ka ba patla ka sadin ka ba patya ka sadin ka ba yoriya this sadin tuni chanta bwam bwa yeto ashanga ndele na tuzanga tumtuma kan inside the man yakoma so to yare be sharan nan noma maybe tie the politicians bam pi bane go shab ka be como tuni na para to ma to yi bam bazan to put no koma she godini water bill to yara ka bozoka koma kana be yanga zantiti ma me jaman ma ne karata palo she puluma ai water company je na so a chang ni ma ne mun ya nyep cham shi ni ma ma wa go yenu bulan buhara mun yen to tutuma bo buhara mun le yete party gwale dene nyete problem ma you understand dene nye bo buhara mun le yen to tutuma tam ma challenges she won da biam ko ne yara she won da tunda ba nan party gwale kan zan kana ti jema ne ma hala chant ya na ku fado man ba akani you understand so to ko pawona to gwamnati nan bakban da ban ma ka ce da ba sa'an tamal wata mai kom problem amma tun ku shi yan ka yi na voluntarily nti ya na kam na ka ba wata wes mu alon labre vampele kam mi tanka karatele ka sefer tamal pa che kom I am a problem with government nearby. Of course. Understand la. But the recovery, government it understand kama ya. Tumpo tumama nyama. You look for private men, but mal kama hanka dinyan tuma. Understand la. Ka kana to check amino jin to ase. Okay, man yan day wata wese mu alala. Lori ya kaza kayan kunnan da pune. Kara save tamal party ya kaza kom. Yuma ya kaza kayan yusule kar lisleti gwamnati danzo ka ngombo yina man yen deble tala mualla man yen revample with the machines and ben shakam dingbata ma ya kaza tu ya kaza ban kayan server kom yuma ya kaza kayan yusule kazanti gwamnati. These are things them to the gwamnati na malera because the mala tagbabu nyang ba ma tama ya ba sana tama ko pao. No, mamba sale. Because there are so many solutions to my problems as regards to commuter. But I intend to rely on Dalang. When possible, Tamale were maybe 15,000 population. Cabernet Dalang reservity. Katapanya come somewhere around 120,000 population. No, mama kachama. Bozoka koma and sat. So what are the solutions to the water crisis? These are the things we should look after. Kati tamayaba sa'na tamay ko pao. Katamay koma danyantu serve the purposes ma. So what I was talking about, I chang ni man, nera be nda tumne ni man shi. Drazo ya ka I chang ni man pipe ku kare lol kam ka kana ni man kabam pipe ku kare yira. Kampiano social bundwe kaban san ma yira ka bambira tare Christmas kaban ka kom ma ha wata wasu dinma casta shed palle sheka wala no nyar ko mawo. Their pipe were directly connected to Dalang streets. You understand? How about I use the mu'alama? But mu'alama la tu never use le. Mu'alama was to serve purpose. Understand la? Ka machines ma ka ta plant la du karla shelen da zema ma machines da bed brana to ku revamp le ka use the mu'alama itself the to pompon tension mu'alama lan karama still combien ya abanyar ko dalang ma nabala. You understand? But machines ma brana to ku no le karnya mu'alama ma man ka tian revamp yele gele vi yelenga because whatever is mu'alama da abanyuru ho de che wula yuma ma na kala pirin yuba haitlan kanwo.
Rotika soya kabu yente non dabilo biara kalama nko soya sero bambi sambane menye te programme ma de contribute tribu chazanti diabo kan ko so mun kamale o dabilo kabo na te ko zanto yin kamna te nya management ma ka man ba jene ka ko kulbo inshallah anta persona programme ka te baza hachi ka dabilo wala ka so kan bang de mbi chenere ne to non chere GAIDA-COM TV zo ka kulbion zo aibe lo kam suran ya subscribe titi channel ma de yan chekati nye more views kanye more likes de chan kan tan labna. So c'est Yacoubé lo kam GAIDA-COM TV zo ka na bema ti vo ko ma ka labna te pamo amina nyala bambi du mo pole amyeti conversation man very interesting because yala ya tita manu kom Mr. Side alla yarme bore chika tiam kom wahala be ka ten nan kom wahala tamamo ka ayere kama politicians den de tuni brisong tisham kama are bore wata wes moale banato nzanle ndo social card to supply te kom ka boy bulpiara la politicians moma no la sheben zanzan nan interchange moma biri zaman nan la abapam ka na ma fa na garban zaman nan interchange ka so dole well ani anya to ashawo the politicians ma ba mi ban nan da ban shawo ani wo ba ku ya ne bang da ban ya mi ne bang da zukwe follow the color there kaman tun da yar wata wasi to amma ala bo ashe ne ban to ko par pompion za na ka wata wasi yira you understand mama da turi ko mi so thank you ta za hasala kullu wata wasi na bucket ne mana dalbe yan ana san la ai ni an yare to ashe mbiyan zo ka fara anye tanka shangadan za ku za wata wasi mo alma punma 80% of la tankers man yala water company pambe ben yare kabari zinyama biang parla komo ka batanka na ngo chance di man to new com langalen kwat dinne to ne ba yoto na psha pipe na mo no wonder are you the target bamale jikonem to so kaba be ni man so I time come habibu yo from bandar la com you understand target dento pa 3 months ka be yo pompi purposely because but me never end com bami mali ko din yanda kom bami yan kwa mata ma ba no de yo pompi mata ma so bozo ko yo pompi ma so 80% of tanka shangaden zaim abnya ate nyaka private tanka beni man to trata nyanyele trata kama mbara do trata ko la dit yanyante katanye kom lo angale nchangwa ta west halo yam te fuli sham halta da ko ma agba ka to kwa ye to ayanyele ama bambe wata company ka su tanka viela ngo ben ko kuno ngwa mezanka banan polo ko ngwalege you understand kamara ya Tamale interchange yetwa bozo ka Tamale ngo ko yambe karambe shamgo kanin sal nan ban livre kama vitin target ka ko to nya kom nyu ka zan na Tamale interchange nere non to amfane dere na zo nere bo be vetantion ha bana jinye interchange ma ho o kana tampune de zo ngombe nye interchange ma ama interchange ma lor ma tire zangan non kwam dran pago be overpass ka gota sheben non za ma gota ka ko non ma you understand gota sheben ko non za to bi de ko ko lor de non la ko njuram ti vetan gota tua ko tan le bala ganema Tamazagwa because and you demand $2 million dollars be 2 million Ghana cedi. That is it. Lala gota sheben nan pato da ka use bukata da kayan de nyama chama zo ka shisheche traffic congestion ka katanga ajo kadashi na wonzo an na so yen mi alore of course Martin kana you understand anto ko zanni man na gar 5 minutes. So what is the fundamental of lala gota sheben nan ngoma irin nan da lamin na ku ta bukata da mai ta ka ta bukata so zai da ma ku ta bukata shi da maltun ta mai ko pawo
bina ku kpola go Tamale den nung la ko nyurun ti katanu ke zang la kana ta pani manis hay sa ay mira ku to gad lone sa burana so de bukata nye den san so te yerla water company pamba chele water tankanam dabu ka ban yen nung sham yutu kom ka koma party katanu katmi ya ma ta water bill zo dem aba yogam pompi ka kana de mala water bill man ko tya yela ne Of course. Because you come ka yor komzo. The water company, the politicians, no ye no sham ka Tamale ko pa ngo. Ka the problem ma ka resolve. Da bambe yen do de nyam mapra. De nyama kama. Be do de nyama kama de nyama pra. Kama tin de yare to discuss about the Yulma VR and ma on different program. Water company nang bazasa anto biya yama kamantu karate birgilnule kaya ringira kama sun tibala bani inang iriga be bamama kulsan pama ne binye inang iriga deme bokul bu yoro maza ka kanati birgilni yan so inang baby inang ka amen ba mai taba bunto galma Nuga yan galma ma bozo ka da pun kanata dan jirma ada pun bi yoro pompi ka gbara iliga bo iliga ka gbara pon ko pompi ma ko yira ka nan iliga da ka bukata dan ada yira so a to kana na ta jirgan da man yan ho ayan dala yirma lu be atila papu ni ka bo pi papu ka jira bo ajira. of course Les ouvriers la chie ma bechel kan non bien nan sham ka ko ma bjene masa ko ma bjene ka yoma kan yu ko ma kana na yu ama mbe yu kon ka yor komzo wala sheje nyama ama ba ibu yu ko ma ku yo komzo of course les ouvriers ban ma una bi bechel all the time tamin ba mala problem beaucoup chele tankan on wadabo ka yor ko mo kara par so kam bi sam bil mana ma minu sham Anasan lawo minu you come masham so no you so how do share my problem with water company kama anye bill mo bunto some bill na ka tally with resource sharing be mitama fulma ka bo na ba mitari days no asha ben ba chen ba now so anto bia yan garchira ta ka wanye mitari da ne kanata yoga yan mita no nya da ridisham ama la 3 months ma zawen zan la bill na ka bora ma yo onye bill mo ma because mba nyan karata ridimita 4 ma bill ya anye bill so you see there ka ajumu kama ya tento nyu komu ka tite banyula beti nyu ya agba ya wo so the vemi na kanata nya kan nya water company mbo ko vigi oyo mitama ka nya de nyesham so ha so ngomdene every month one sabro o mitari din ho banku no focus ma every month o sablo mitari din imabe yo pomp ma be yo pomp o sablo mitari din so tana me nye sham na my challenge with that because read was on a buona ka yilma ala ngba chanta ko buku no sabshel na karanya different so wole ngwa jere mitari don ngba jere mo bakana because mam den yan me be nya so ya anya figures ma mami sir kwamna Chekan kana hajme san hajme ayuli water company na butuma ma pune de zoya ka do sheplo ka pipe ne tuma onku yidawa ya ataka bokwa ba ka go kana ka cheka fluira demi la ka ba pipe ma parpa la e to awon akana to yule ye to pam ka az abuhwa be de labsabo de galsia pam din papunin man yira ka bagargale be ka be yelba ka bagargale ma bakar social be ka ben sashe ben zana tamala ban ma ayewo pipe ma shebe bo pipe na to replace bakka pipe shebe zana to replace ma kare ma ka ben shao de pala logre ma ka saloma ba wartar ba ba jil logre ma don tuna ba jil sham de tuna logre ma shel doya ngoro la tumanan ma
ba akana ti bo man la sabo cha ta dika gui un problem shawara yan kana da zo ka tan sha biane kamar nan ya ni la plombo dipa ngbaza gwamnati ya san ba chan ni wane ba sun muna ba ko yulle ka zan makana ne domin kana ya sevla ni rumma en yela da yamale buma jan yar da yamale ma aya da yamale gwamnati songu dan pa gwamnati bi envoama ya tuma wane be ban di mota ka kula to nye yele aya problem o do kem yele to ashere ni pa mama asho bi ma la tankana ma kan yama pompi kpare de terlawon lore additional bayan olwar nyanga pompi o kpare ma pompi o malap tankana ma kare ko kom el to lore pompi ma mi kpare o kunyela ala arama aka tulu ni ma to bozor na woni na won zubo be wunti ta kallo shere kamar za wunti kan dan da hanata ma ayebo mun kan bi otuma shi obi zuwa na wani an kwarfon fima ne ba a tanka ko hada ta ta ma labu a jirma ka be bra na mana ka dira mana an jela alghurma amal ma jihra be kama la jihra pawa a zuwa na wani ma ne ka bi sati yisra ngbato zura be nti be pala zo mbana na ambor shi kana yel ni gulo mu fe yala katam anda mai bin shadi roma ayebo aka ti bartom yele yendi to aka nan bu agba ma pon yendi nam na ku fable ko pazo hale karta patarga atmabia mamang mabia do me tudu ya wona ku yina ayebo ku chamte nkate so buta anyela ito awon de mala nan bo si bona te yemene Dr. Mahamudu Bawumia nyela te yon nira hal di ko ti bo borba la nyela ti yon nira nyu ka kana ti yulu o kana yon no tan campaign o eto apam nyama kama te nira nyu zo te vote mo ka kuli chang yendi te dagban overload bela ni mane ka kuli chang te yihni nkuruma no du ndo jire nte shilin mo jira yan nan kom kana ni mana sha ayebo nkuli go hamni nkuruma mo jirbe ayebo nkuli go hamni nkuruma yina zongna izon yina sampana te jile in yelo ayan nan kom tungbar mana sham nvu hayta ta zalan ka ta sort ayebo ko no su pielle dagban la nguna so kana ta ta pinbe so kana ta na nirma shele atro ben shaka bon le ta kumse ko no su pielle nta ta kumse ka de la bankara hanyewo kamina ku yelo yeto shele ma shirka ngmo azo na oni mane kakana ti yentnya mabila so to votema ba ngona ma yele be yele na politics kana da ka te yul kadama te mabin shirnya hanyewo te vota ama yensuna kamina ben ku ayebo amika ti yalla yi to awuma ti yon ma ti bang basa kunye ba ko ma na hande shabma ti basa nan kam na ka politics ma be party ma pito zulem ka ta tambe shashele dinda tunu nangla ka ku ce tampar zo zane no butum tale ti kulce be shaka ma kal ha yina ta pigo be ka yina ta voto won kulye ta mabila zo kan won lebele te gbana nyo ma bela zo choti te kom katanu ayebo kakuli bulla te onye te mabila zo te pimo ko yina zan gana tone ayebo achan kara ko pari kan lawo bamba nyar ko pa katan yalla champion ngoma sa wato tan tamano be shakam de kuba be ko ko kachi Ankara be places karakul perlaula te mamam biasi ne te mamban nye tumtum no ka te banti yan besham be kama tinyara yamma ka bo na ti yelle kana na hanati to kama tinyara yamma ka bo na ti yelle kana na hanati ma ari yelle to ashere chan na chan ni ma kana labna ai shira yawa ka wata company ma ka ta kana ta birgan na yilma to chan yele te gumni ba be tamal sa wata company ma ba kasole so kasole
no kana yanga suspect nyele ka zilse so ka so no kana yanga te bir ganna yilma ka ba mere ya wata company rules ma punu nyama kaman ai kan yilne nte suspect sha yele yilma anma be yilma yidan do hal we bata sol kan na bi sha chant yelo te silsila bani ya kasa be te mbumunya o yela dumiya ke ka o bita sol aka sol na bi o bita sol ka o mere sisi chama caribbean o wura ntu so de la mala social yan dole anye bo de mala social yan dole report le ka pamba kana te bang be yan kere na sham on venir là problème ay non te pas oumle bile ko ye o sati yela ne be shaka ni mane akan ke lo shala an go damages an go sama da zo ayebo so labun ma opportunity Tamale za ka amile dice ka so ku kana ka kulshi ya ka so di kan tiri na handa ntiri girgin da yile ka ji ka so sanda ayebo dinno illegal o kana te gwingla yilma ni suyi morozo la lo bona permission asane 10 ans we par exemple kan la brosa to sahawa ya to amana biyan pam ka sahawa na ni yele to ashenye makaman tin yere yendi ko ma ya to awa ka politics ka tan na pion de bierteme te dagban za sa zolana ti yana na shitin shele ka komi to amursba hale hatin bi tamala wama de kaman de bierteme ka ta jiyawa de butun la bien ni mane anyebo bisha yella ni ampara ka zonte palo she pulukan ya fa kwamba ka bozon ka bien bien la wahala anyebo din cha ta famel mamba docteur bawya man yinati ye ne la yeto ama muso de zo won chante ban waya no shan so vele ka chane na bata ka woni yelle zo ka te ka pamba ban bi yon ka ban to be so shan te kulu fa de shan mo ma za ka na to ku so ya ka koma karbla nan ti yemo pamba ma ni en do social non le bien bu mo ni en do social non le ma bi ko do social ma chana lore yan tanya ba mo sara anyebo lorna mana bien ma de bien ban docteur Mahmoud Bawena ma sane banayan teswele logri ya kasa yim ya kasa champion wata tumtuma ya kasa ayebo oben yella la bon oben tele la so ma kamini biela la wahala kamini no kanata yu hanin kurguma de bierta pamla ay to ama lezo tin ko yel sham nyom kamal programme wa so de target na te shim no politics ti yalla ban sha'ran be Tamale lezo ka ta piul bolle inside Tamale ayebo so to ko pum ka pasamba nanma ne ban pamba man dole jima shamma buku dole tala sahakam be sha'ran be Tamale nangda to ben so da biam tan yel bale be ti yina yele ka to ba yima mal bukata ne to tabson ka le musum labna Tamale lezo kan wumle kan yala kaman de no nyaasum bayan ti yel so to a tan ne ko shi tona ti yel shambala tishir mun ta kanga ban sha'ran na Tamale ka bolli abga musum kana Tamale dan yata yela zo sama la kana fana west nta don ku bien kan zan ko ba ji ma nyala te ji ma para chi shele dan kana na ti ntuso be indi so fego Tamale yel mo sra zo ka te jinma zo kamza ha be samban puluka o za san be te ji mo puni o bom te ji yel mo sra shele den bien ko mi ka tabayarle ko sang le pata ka te yel ka pata ma nama donc ko nan ka da la ye za bier den dire yon vi men fe ko ma te yire pune nta no ko en shale ko ji ma mbala ko Tamale zo ka te nan ji an de pala so zo ka te jine te jine men te ye Tamale ye mo sra ka ne wula ka te to no ye la ye mo sra ma Tamale tangban te jima amfan na ko ne shale mbala so ne en shale ba handi to ngala ko hinir ba ma ka pani ye sa en kana dumo puni ka te zan zo jima zan te sambana ma kam ga ko en pion ka po hinir kamun do programo ka pensria nta yi subscribe te programa ku to chankanta do subscribe mi ka share anya mo ka de chen ve ya zan titi de kunya la GAIDA-COM
lala GAIDA-COM ma ai search le di nyala GAIDA canon dot canon com canon TV den yina ka a subscribe in zan tele den cheka program ka cham fa ngana zan ke ka punir kam mun dolte jimo ka pun ma be ma da ban yasa in kana dumo pulma ka so na ina untin ya bi wa na lafi gafara kaban punya ta bi ke turso da zo ai mun karban na yasan titim ne sanda ne ti yalla ban shari ji katimina za sa ka bi huma can vien ya zantiti ka politics in yale ndé yale to ashara ma de skipian mind pule nta ti bi de kare viara next week ti labna ne yalla la e to ama zo les anke ka chapse ngulum boni abu muaz ay boy ma abu fare ne salamu alaikum